Ready, 1, 2, 3, ready. Belakhe hambai joto press media friends rokno ini chung titi edisi ni ungui kaisa koktuma kaham saklaina ni bagui koktuma thumnai rokno kobok laijak bwskang 11 tarik budbar din klaiui 12 tamani jorao Khumpui academy ni thungnokhlao kaisa program ni bisingti Tipra-Ham otulun distribution khaijaknai o jaga chini maharaja butongnai tei bisini ADC ni chairman joto EMs joto MDC chini MLA chini minister rok butongnai tei bisini ARC ni member borongna BK sar bo butongnai tei kwbangma dignitaries rok tongnai tini o jagao jara Tipra-Ham otulun apply khaijak no media ni bisingti saklaina ni bagoino tei lukurokno sirona ni bagoino kaisa kokthum panda o chung manjakha chini borom ganang EM komol koloi tei bisini EM rok tongni tongmani boroni joto janija samani bagoi tongmania hingke chung 11 tarik 12 tamani jorao program chenjaknai tini notification ni bisingti tini saraio 215 jona auto apply khainai almost 520 boroni jotono motamoti rang deposit khaijak bank o clearance sungyako hani bangoi chung phase wise otulun rosnai hnai deison manakha जों वन छका जतनो एकलगे 600 ता अतुरनाय हनै एप्लिकेशन बो कलाइखा अलमोस्ट 1100 एप्लिकेशन कलाइखा बनि बिसिङो सिभिल स्कोर जारा काजाक बरं 930 जना सिभिल स्कोर काखा बाद बाकी 1100 जना नि बिसिङो बाद बाकी प्राय 200 जना बरं सिभिल स्कोर कलगलिया बैंक नि रिपोर्ट नि मुताबिक ग्रामीण बैंक borok civil school check khairo a jagao 930 jonani civil school klaikha first page chung rokha 587 list borono daiti rang margin money deposit khaidi hnai inge 587 ni bisingo kwbangma lukurok kwbangma beneficiary rok amboroni margin money roimalia timely inge chung haina hai ma saklaipika যেহেতু 587 বেনিফিশিয়ারি ni bisingo অর্ধেক ni বেশি বড় বেনিফিশিয়ারি রক মার্জিন মানি রইমালিয়া হানবাঙ্গই চ যে সিভিল স্কুল কোয়ালিফাইড 930 জনানো जों চান্স রখা জেডিউ ni বিসিংতি রাং ডিপোজিট খাইনি বাগৈ ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ খলাই নাজানাই হনে তারপরেবো যে বেনিফিশিয়ারি ni bisingo civil school qualified rok borok timely rang deposit khaimalia jara deposit khainai roughly 500 jona deposit khaikha o deposit khainai ni bisingo bo third party ni bisingke ba deposit khaikha nini online ching deposit khaikha cash deposit doi bank branch ok bumung sulia rongkha oma heke bank bo identify khaimaliangkha je beneficiary rok bank o boroni margin money deposit khainai rok no inge 36 jora banks rok 335 borok sanction khaiui already Mahindra no borok list rohla inge Mahindra no list rohpro Mahindra songbo borok registration khainai ni bagui samung satyokha Yaba oro jaga kwbangmano bumung similar tongmani bagoi bumung similar bumung ni bagoi borok bhaine registration pairei malia tei kaisa problem tongo sini je beneficiary ni bisingo registration khaine hengke borok document haine hai Mahindra company o submit khaine nangpio nge oro jaga Aadhaar card PAN card roni nango boroni OTP share khaine nango ge kwbangma beneficiary rok boroni OTP Mahindra no
rohlia ni bangoi borni registration ungya ngui tongkha hani bangoi chungdi sunna kha je 11 tarigo je Mahindra company ni register ungjak borno sung first page rok grasne get 215 jona first page boroni already registration complete ung thangkha borno sung 11 tarigo 215 jona ni list besung tini notification ni bisingtei jotono list phono goirona jara list gna boroksi o dino otumana deposit khaijak margin mani prai 500 jona bank o deposit khai ha sanction ungkha prai 335 jona bank o sanction ungkha 335 borok sanction ungkha phiaba boroni auto registration ungyakho nge registration jehetu ungya hanibang chung borono auto distribution khaimeya joto beneficiary no ang koinani musugo je list nokhajak 215 jona borok simisi 11 tarigo auto manai haifano nirok phaiwi mano nainani bagoi joto phaiwi mano odino delivery ungya phano naiphainani bagoi kobok jago je 215 jona boroni list tini saraibo manai khonani bisi check khaibadi jara beneficiary tongnai rok 215 jona kubai de manai maya ar jara list o kore hinke apatoto 11 tarigo maya sungboni pore phase wise borono je manchak daiti registration khaidi hnoi bu kobok jawo jara bank o deposit khainai margin mane borok bu bank o takphane loan sanction ya tongkho o loan sanction ya rok haine bank o thangdi jodi bank o kuno problem ui tongkha hinke chine adc ni je officer tonai bo bai communicate khaidi jara deposit khaipe ha kuno khos pata kori khe tongnai bu tong taksi jora bank o chine ro credit dungjak sung noi tong su ungoi tong phia basbani rang bu saimalia khos khalia borok cash deposit doi borok ni bumung rok bai rolia hoyto buini bumung rok bai rokna oma haibu tong borok no bu koidani musu jate bank o thangoi communicate khaiwi ni jeni bumung no saimani bagoi je ang Tipra-Ham otulun ni bangai margin mani deposit khaika hanai aske si bank bu identify khai masnai ge bank o tei Mahindra o je bumung identify nya tongnai ro hanibang chung borok no 11 tarigo roimeya bank ni hoite Mahindra o thangmani bu haino registration complete ungya hanibang borok no bu chung 11 tarigo otulun auto distribution roimeya ge chini ora jaga o chung Tipra-Ham auto loan domani subsidy puilao no sajak tongo je 75000 borok subsidy manai back end subsidy hongo bono subsidy ulo clear khaimanai tei kaisa tongo je insurance bank o khainai nango bobo chini adc ni torof theke no borno insurance khairokha jodi kono beneficiary auto chaloknai auto loan nawoi boni beneficiary thei pai hangke boroni loan automatically ni sujak thangpainai omo haibu chung tite adc ni omo bai no administration bai no borno khaiwi rokha nge tabo public rok ni bisingo question tongoi mano je loan sanction khai ek mas age tabok si EMI sanjak tong honoi kwbangma public rok sungoi mano ang borno sani musugo jepro otumanai aproni simisi neroni EMI ni interest asoknai neroni bank loan sanction kha koba nini August mas ni 5 tariko loan sanction kha nge tabo October mase ba September mase 5 tarik ka hangke ba 20 tarik ka hangke kono ग्रामीण बैंक ni branch manager bai sajak phuje niro auto loan EMI marosinai asuk tarik o hnoi sajak omo haya जों साकानि सिमी सिस्टेम खाइजाक ग्रामीण बैंक नि चेयरमैन ग्रामीण बैंक नि जनरल मैनेजर बरमनो जों साजाक जेहेतु अमो सिस्टेम ओ क्रिएट खाइनानि नांगोबा आफ्रनि सिमी न पुइलाव अटोमेटिकली फुनुक दङ जेफ्रो डिस्ट्रिब्यूशन नाय आफ्रनि सिमी रिसिडुल खाइरो जानाय ब्रनि बैंक लोन सैंक्शन माने रिसिडुल खाइवे 11 तारिख नि सिमी 215 जनानि लोन EMI आसौनाय आरो जारा ताबक फने डिपोजिट खाइजाक लोन सैंक्शन जाक बरो अतुमाया खोंके बरोनि लोन रिसिडुल खाइजेंनाय बैंक अफ फुनुबै तने हाफनो रांग्रनानि नांगया बैंक मैनेजर साफनो अमकुनु 1000 नै करे रांग्रनि नांगया
je pro otomana aprani chimichi nironi loan EMI interest asoknai hani bangloi jotono jodi clear kisi yang ui tongkha ke isachini office ni officer no communicate khaidi joajog khaidi গ্রামীণ ব্যাংক ni kwbangma manager bo hoito o system no saime yangnai jeng sakao salaimani no hani bang kuno wana janai kore ang paithago chini EM no bo kisa ognarnani bagoi request khayo je teibo chini sungmung rok samadai rok ni reporter rok ni sungmung tongkha ke jawab do lainai public ni ngui borok ma question khaito bono bo salainai je bad baki kok sajanai rok sungmung ni bisingte sanai joto no hambai como list na from abo 11 tariko aro Khumpui academy baskang bubagan yakte sini CM sahib sini chairman sini bijaram khulsar baro yakte sing first lot sing na thangi tong abo tini sari ni simi no sini TTAD sini website portal all this declare karna ke jara jara no already bank loan sanction angja loan sanction ni je copy original copy tu ma phai dai kintu original copy tu phai ke no rog no on the spot or o jaga no non insurance already tong nai no registration temporary registration permanent na khake permanent registration mane permanent ye ke temporary registration auto ni mane thangnai obong ke 215 জন আর ও লোন অবশ্যই যতন সে খাকা মানে जों वान शक माने ताइ चिनि जत माने तारमाने खातुंलाय माने आबो सोद्रा त्रिपुराव आसु क्वान्टिटी 600 क्वान्टिटी लोन एक लगे ओ भाइके केबो रिसि माने राज्य सरकार कुनसे आसे गोबां लोन रि माने याखौ बुबाग्रानि जातीय मुंबई चिनि सीएम साहेब जों जत जातीय मुंबई जों खाखरा खेतुं लेखे जों 600 ता अटो रिनानि नि वान शक लाय माने के जों ताइसिं सीएम साहेब जतन सबाय खे जे अब ना थानिवो उसुजना सिविल स्कुल जेकानाय सिविल स्कुल काखा रां रोखा बेंग थांका आबोनि परे फानसो किसु बेनिफिशियरि ता मुंखा बनि बैंक लोन रक दं माने बाकी केवाईसी लोन रक दं नै बाक्सा के गोबां मा प्रॉब्लम मुइ दं हके आबो नर बैंक जुगाजुग खायदि बारो फोन खायहरलायो के गोबां मानो साइ दं रां रिबाइखा आंखौ खा बक्रो अटोमान सेने बतो तो जों 11 तारिख नि रिसिनाय 11 तारिख नि 12 ता तामखरो रिसिनाय हिगाके जे और बुमुं करि रक नरक बुम माननाय नरकनि प्रोसेस होय जों 215 नि आदिने रनाय हने हिका ओ लिस्ट नि बिसिङो जरा अटो ब्रक फाइगा खेनो जानाय सेकेन्ड लट दाक्तिन जों खायनाय विथिन एक सप्ताहनि बिसिङावनो जों सेकेन्ड लट बहायनो रिलिज खायनायनि सेस्टा खालामनाय जोंनि नाहार मुंतामो दाक्ति 600 ता रुनानि महाराजा तैबो साहित्य तैबो नरंग रिमा खाके तैबो 600 ता रुनानि चाटियाव दिंगे जों सगां 600 ता न रिलाय नायगेर आबन बागे के बेलेखे चिनि TTAD सिनि पुइला आसक लोन गोबां मासनो रुना लायखा ओ लोन first chini kotor kaisa chini holistic kaisa project obono chini media ro chini joto bumabu pharok chini joto khagana taku deloko ro khatung jaglai tongnai chini bekar ro bahaike at least 600 jona auto man khanke 600 jona ne nukungno chati sing siton 600 jona nukungno kisale masa income phaisiton जों सोंनि लेखा ओ ताबो महिन्द्रनि अटो चालकनाय बा गोबां माने अटो चालक इ रिक्शा चालकनाय रक बसक आजेमान बाक्साके 100 मासो 21000 मानो बाक्साके 15000 मानो बाक्साके 12000 मानो बाक्सा 100 केबो 35000 पर्यन्त से मासो आजेमान रनि संगे जों खाकाओ एकटा मार्जिन मानि नर अटो चालकै लोन बरिका रिकभारि खाने लोन मास सालानि 200 टाका हाय लोन गलायो मासो 6000 हाय गलायो हंगे जुदि नोंबा 10000 मास इनकाम खाइ फानो निनि इलेक्ट्रिक अब त थक जाना नाया इलेक्ट्रिक निनि नगन निनि चार्जिंग पॉइंट दंनाय एके सिनि बेकारो सिनि गुबाग्रानि नेतृत्व सिनि तिब्राम थानि जातीय मुंबई सिनि एडिसिनि हाफांनि जातीय मुंबई 600 जना लोकनि नखुमो जों जाति जों रिमां खाके सिनि हाफां फाइनानि सक्सेस सिनि महाराजा नाहारमं सक्सेस जों जत सिनि सीएम साहेब जों जत सिनि तिब्रा सारनो जों
आर्थिकभावेबो गाहामके दिसैलां थांनिफ्राय जोङो खायसे सुबुं मावनानै खाखायो नाथाय सोमोन्दोआवहाय जों सेम सारनो सोमो उ साबसिडि माने आबो लोगो बेसि बुसि थायो आंलाय दाउ थानाखौ बोसोर साबसिडि दं बै नायाबो एसे सासे subsidy जों already पहिलावनो declare खायजाक जोंनि subsidy 75,000 per beneficiary जों 600 जनानि बागै subsidy खरकसानि 75,000 के रजा plus बर'नि central government guarantee fund हाय हनै बैंक of insurance खाय जे beneficiary थै थांखा इनके बर'नि फेमिलि बा कुनु लाइबिलिटीज निया जा जाते लोन नि बागै बैंक बाय प्रेसार जाया जा बर' ऑटोमेटिक ने बर'नि EMI कवर थांपायनाय बर' सुजावै थांपायनाय इनके बनि बागै सेंट्रल गवर्नमेंट ग्यारंटी फंड हनै बर' इंश्योरेंस खाय आरो जागा बोसों 5,000 के पर बेनिफिशियरी जा इनके टोटल चिनि 80,000 सिखलाय दं खरकसा बेनिफिशियरी